Tiba pide nai. Ngate ngaday na paryong. Di nampak yang pide na constituency you. Ngahap na po mo Tarishan constituency. Mau Tarishan constituency ti bidon jingkan man manu banjap pakai election ke bamta. Hakane ka election ka ba manta tengah mla ban batay lupa manu banjob hanray kalong hakaba hi hakajing yakun. Namar usiting MLA ru ngai kibabun kibriu kidang syani au kibabun pat kim syani syu. Nang ta sa uway pat ubriu uba ban kam I ka buar ban yelek persya usiting MLA te dai nang taka parti SSPDP. Ti hato kajing perkat yang pikum no pikwa bakani ke sorkar kan nek kaju ne kuan kelana ke sorkar. Hakajing kuat kacau ngate kesorkar kuat bahkan kela namar ba per lada kela uwe ule kumni hakokom sensyar kadar dawan sak kawai pat kan long dakum wei pat kan nomlong ada kaju. Ti pin tap haka parti you. Ya kata ngampat lak ban batai nrai kajing mut perkat nganang mudur ya katahi yanu bangan